हाय हेलो नमस्कार वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदन राउत ऑफिशियल। आपण मानकु स्वागत करछु न्यू एक ब्लॉग को। मुझे घरे अच्छी देखिए ये आम देखा कौन रोसे चलची हाँ अरे भात खाइए सब हाँ भात खाइए खाली इपी इपी खाली खाईदेवा शाशुर गले खाली इपी खाली करदेव ना आज्ञा हाय हेलो नमस्कार वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदन राउत ऑफिशियल। आपण मानकु स्वागत करछु न्यू एक ब्लॉग को। मुझे घरे अच्छी देखिए ये आम देखा हसीदेला खाली हाँ एबे तो चलची इपी तेज चलची खाइबा खाई सारा पर बुली टे जा डाकिदेली हाय गाइस गाइस ना गाई गाई ये आमर इपिटा बनई कि आनी पूरा मानने जत्न सहकार पूरा बनई पूरा इपिटा एपटे ये तार कि ना शोक उठला तार खाली खाइबी मु तो मोर बस हाय गोनू क्या कहबी हाय गाइस एटा तो कौन ना हाय गाइस खाऊनु देख लो टेस्ट कले भल लगे चलो क पाटे पर मस्त बहु गरम बहुत बढ़िया है भल लगुनि भल लगे बनई मैंने इतने मैं खाइबी भल लगुनि हाँ मन दुख कर मन दुख कर मन दुख कर भल है बोले बढ़िया है बहुत बढ़िया है टेस्ट भी लगुच ये पड़े बस अपन मन जब खाइबा आसतु कम कम खाइबा नष्ट बाबू दिए हाँ भोक प्रबल होता खाई सका उठिकी फाइनाली आम खाଇବା सर प्लेट पूरा खाली माने पेट पूरा माने प्लेट पूरा खाली पूरा लास्ट जति बोला हम हाथ रे खाउछु अनले उड़ा अपने फुलफिल पुणे पकईदेवा ना देखंतु गोटे झिया मुझे फाइनाली मुझे जाऊँगी रूम को जाऊँगी मत कहला मार्केट बुले जा मुझे टाइम नहीं जाइबनी कहले पुणी बैंक जी हाँ ठीक है मुझे जाऊँगी है पुणी आसवे तोर केते आसबा आसबा कहि माने बोते 10 थर कहला परे आज आस हाउ कौन करिया व्यस्त बहुल जीवन भितर मैं आसी गोटे वीडियो आम बने
ସେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବା ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଯିବା ଆଣିବା ତାପରେ ଆମେ କଣଟା? ପୁଣି 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ଝିଅର ଅଛି 15 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଥଡେ ହେଲା ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଭୁଲେନି ନାଇଁ ଭୁଲି ଯିବେ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ୱିଶ୍ କରିବେ। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। କ'ଣ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ନା ଗାଇ ଗାଇସ୍ हाय हेलो नमस्कार अरे देखिए सत कथा माने वीडियो रे किछ गोटे कहि होबनी ना ସେଇଆ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବିକି ରଖିଥିବୁ କିଛି ଗୋଟେ କହି ହବନି कहि होबनी ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ସତ ମାନେ କଥା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। किंतु नॉर्मल वाला किंतु कहि देबू ना ସେଇଆ अब हाय हेलो नमस्कार वेलकम वेलकम बैक माने पूरा ମୁଁ कहि ଜାଣିଛି देबू ମୁଁ କେତେ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ कलिଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିପାରିବି। एइना कहून एइना तो कैमरा तो ऑन अछि तो କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇଲେ तू कैमरा का ना जाना नहीं किछ ना कैमरा का ना आखी बंद कर दे आखी बंद कर हेलो दे एवरीवन वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग एटा मिनी ब्लॉग न एटा हो माने कहि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ତାପରେ କ'ଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ଏଟା ନିଜ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖି ଦଉଛି ହଁ, ସରିଗଲା ସେଇଆ। ନା ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ନିଜକୁ କହୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ତୁ ମୋ କନେ ମୁଁ ତୋ ମୋ କନେ ହେଲା ହଉ ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ହଉ हाय हेलो नमस्कार वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदन राउत ऑफिशियल आपण मानक स्वागत करछि न्यू ब्लॉग को ମୁଁ କ'ଣ କହିବି तू कौन कहू ମୋର ତ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ। नुआ चैनल ला एट अरे एटा हम जणा कर दे हला गोटे चैनल दी जणा कर हौ तू मते गोरा देखाउ छ ଜନ୍ମରୁ हां ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଉନି ତୁ ଥିଲୁ ଯେ ତୁ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲୁଣୁ ଆଉ। ଚୁଚୁଡ଼ା କାଟିଦେବା ନା ନାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ କହିଲି ଏଇ ତଳ ଉପରେ ଟିକେ କାଟ। ପଛଡ଼ା ମୋ ଭାଇର ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇଛି। କହନା ନହେଲେ କେହି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ନା ବୁଢ଼ା ନୁହଁ ପାଚି ଯାଇଛି। ଆରେ ସବୁ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଚିଗଲାଣି। ଆରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଟା କଲର୍ ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନି କଲର ନା ହଁ ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମରା ହେଇଛି ଗୋଟେ କଲର୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଧଳା କଲର। ହଁ ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ କେତେ ଉଙ୍କୁଣି ହୁଅନ୍ତି ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ହୁଏ ଆଗରୁ। ଏଇଟା ପକେଇନି ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ଉଙ୍କୁଣି ହୁଏ ଏତେ ଏତେ ବାହାରିବ ଦିନକୁ। ଏଇନା ଏଇ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୁଲୁଥିଲୁ ଧୂଳି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିଲୁ ଏଇଟା ନାହିଁ ନା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହୁଏ ଯେ ଏବେ ହଉନି। ସତ ମୁଁ ସତ ମାନିବି। ତୁ କହ ହଁ ମୋର ହୁଏ କହ। ମୋର ନାଇଁ ହୁଏନି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆଉ ତାର ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ କରିବା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ବସିଥିଲେ ନା କରିଦେବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ଏଇଆ କୁହନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନା ଆଉ ମାନେ ରିଟେକ୍ पर ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉଛି ମୁଁ ହେଲା ଖରାରେ ପଳେଇବ ବୋଲି ବାହାରିଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖରା ହେଉନି ତ କହିଲି ରହ ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯିବୁ କଥା ମାନୁନି। କାମ ଅଛି ପଳେଇବା ଦେଖିବା ଆଉ ପୁଣି ଆସିବି ତ 10 ତାରିଖ ବାଏ।